On parle de cause Oh, oh. Debe ti gason pa m konen men. Deba m konen. Deba m konen. Si pale ma pale ansan mavel. Li pa men konen se pale ma pale ansan mavel. Li mbo koreman ansan mavel. E pi tou baka bon problem pou mwen menaj. Ou konen si piye lot moun. Ou pa vle pou lot moun sou moun. Mèm ki pa vle depe. Eske depe sou pou lot moun sou moun. Eske m kare ka ansel moun. Mwen le nan tele. Mwen fisa apel la. On parle à l'autre nègre. Mais sou pa monte sou pa we ma pala moun. Fay mari pa we ma pala moun. On a la gueule. Ou men mou bon pa we ma pala moun. Pouye moun $100. Pouye moun $100. Pati de tou sou kont mwen. Oh oh. Men la li we. Oh a tou sou fe. Diro. Ti gason rele ma pale ansan mavel. Mboko reman ansan mavel ni. E pou ferme live la ou men. Margarite de live la. Margarite. Men bat do em da pati gason non. Ti gason pa li boko nan ma aks oye non. Oh oh. Gason non. Ou son live la pala ou sa ma vo ou ferme live la ou fe bay. Men li ferme. Oh, be mari mdepe. Ala de kaka. Ou pat kote sipte ba ou ye. E bon sen itan. Men depe ferme na figi mgarima. Kon ya la depe kon ya la pense mbral mari pi. Mwen konen pas mari pi. Den ti gason bap men mal fon yavel parce que grand pile bagay ti gason pa fe. Grand pile bagay ti gason pa fe, ça veut dire m'pap jam ka mari pi ensemble avec. Bon m'foye live la bali. Mwen DP mwen DP parce que DP kwen nan business. Ni kwen nan business. Un ti gason grand pile ba li pa kon fe. Mbadap cham ka kite DP pou ti gason. Mais bon, DP konen yon bousem miye pou mwen men. Bon, si mka gen mari mwen ma avon. Ngen ta tou bari lep deja mwen. Ntou bari lep Va mwen nou va pou appel la ou soti sou live la. Ntou bari lep deja, bari lep. Mba ou non? Ntou bari lep. Mba we ou? Moto noa. Ay nou relèm la vi metem nan problem plis nan problem la non nou menm kap pede vin relèm nan. Téléphone mwen sou silence. Mba ou non DP. Mes amis ou bon sakte voye lot ti gason sa relèm la me kaka. Avec DP mbadap ka fait tout temps avon non. Bon mgen mari mwen ma avon kon ya pa fe jalousie. Est-ce que c'est remel qui fait la fait jalousie ou bien? Ou bien son l'autre bagay la gérer. Mes amis ou ça de misère pour ma sisi. Ou m'bral kite vie